Mwiriwe, turi tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026. Sarumfuna yagize gutya ibyira Nkongoro iti ubwo uri umugabo ngwino tujyane guhiga. Sarumfuna iti ariko nitugerayo wowe Nkongoro nkayigarika hasi ntuze gukoraho nawe wiciri yawe. Inkongoro iti yego ndaza kuzemera. Ntibageze ku muhigo bagiye gutera imishwi irinzwe ariko n'amasake. Mama Nkongoro baba bamufashije rose. Sarumfuna iba yashikuye mushwi yirukanse. Nkongoro atumirije Sarumfuna kujya ku muhigo iba ari hindutse umunigo w'amasake arengera imishwi y'inkokokazi zari kumwe. Nanjye nshimigani mbaye ikaze uyu munsi twita kimwe ko nibaze kwikubwira ku mirongo y'imbere ku rugamba ibintu vyahindiye isura vyabaye nka gutyo. Wazalendo na FARDC kujyana ku muhigo nyamara 23 naye kihagararaho ngo bizange bikunde bagomba komeza kurinda agace barimo, nta muntu ugomba kuza kukabambura. Ariko burya iminsi ba myinshi ariko umunsi umwe ugahima indi yose. Wazalendo na FARDC noneho kujyana ku muhigo byatandukanye na mbere. Ubwo mbere barwanaga ari 23 FARDC gahinduka nka Nkongoro ubwo bagenda gafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndavuga mu nyuzo ya mbere ubwo 23 agenda gagarura ibice ku bindi kwizifashe Goma na Bukavu. Kuri inshuro ngo bose baje bameze nka za Sarumfuna cyangwa se reka tubite ibishonda abagabo baje gufata ibice biri mu 23. Ngungu bayigose ku rwego remereye. Inzira igana muri Rubaya iraharuwe kuri FARDC ndetse na Wazalendo. Niba 23 ikomeje kurwana nk'ukiri kurwana nabwo intambara ngishobora gutsindwa na M23 walayi Rwanyonga ngo Rubaya bagomba kwiyicaramo Wazalendo bari kuvuza karuru bakavuza kadiho ngo niko bigomba kugenda. Rubaya va tomber cyangwa se va récupérer. Rubaya bagomba kuyigarurira bagomba kuyisubiza nkuko bivuga. Ndaje nkubwira uko byagenze none tariki 29. Ibyo byonyine turagaruka ariko muri ako gace, ahubwo nyuma y'ibyo nakubwiye ku bijyanye n'igitero gikomeye cyane cyabereye Lumbishi aho FARDC na Wazalendo none bari kubyinira insinzi bamaze kwirukana M23 muri karere ka Lumbishi ni muri Kalehe hafi ya Mugenderwa ugana Kavumu. Amakuru aremeza yatangajwe na M23 aremeza ko koko ibitero bihadasanzwe zabereye muri Lumbishi, ndetse aho ngaho ayo mashusho afashwe n'umwe mu basikari bitekwa ko ari wa M23 agaragaza ko ngo bagambaniwe. Burya ngo ntibari gutsindwa, habaye rimwe akagambane kadasanzwe k'abaturage ngo batangiye kugaragaza ko badashyigikiye M23 abe na gakeya bashyigikiye Wazalendo. Gusa izi nyubako zagaragajwe ngo zatitswe na Wazalendo ubwo binjiraga muri Lumbishi. Ibyatangajwe kuri izi nyubako zose nicyo M23 zitangaza kuri ibyo bitero byo muri Lumbishi ndabikubwira uko zakabaye. Gusa cyaba gitero gikomeye Abazalendo na FARDC barimo kwirata mbere na M23 yagatangaje kuri icyo gitero, ariko hari amakuru imaze gushyira hanze ndabikubwira. Sibyo gusa ndakubwira, ahubwo abangaba mwitegereza n'abarwanyi b'Abazalendo na none FARDC muri Sud Kivu ho muri Minembwe n'undi rwongeye guhana inkoyoyo ngo Wazalendo yaba yagose Minembwe cyangwa se atangiye kujya ku marembo ya Minembwe indani cyangwa se ku bice byo muri Minembwe. Aya masasu yarasiwe hehe, byagenze gute, aya mashusho afatiwe hehe gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga? Madegu fire, umuriro uri kwaka mu gice kigana muri Minembwe uturutse mu magace ka Bidegu aho bari kohereza amasasu menshi mu bice biri mu 23 ndabikubwira. Ni mu gihe muri Rucu nanone hari ibitero bidasanzwe byapanzwe kurwanirwa cyangwa se guterwa mu gice kigenzurwa na M23. Gusa haravugwa yuko M23 yagerageje kwisubiza cyangwa se gusubiza inyuma ibi bitero byari bizamuwe ninde bari bizamuye muri kino gice cya Kibirizi ho muri Rucuru. Turamumenya ndetse n'uburyo baje kwitwara muri ibyo bitero nyirizina uko zakabaye byose kamwe kandi turabimenya uko igitero nyirizina cyavuzwe cyangwa se uko cyagenze icyatumye kidakomera byo turabimenya. Ntabwo ibyo gusa ndakubwira. Mama M23 yatangaza ko imipaka ifunguye ndetse abwira amahanga yuko ibice bigenzurwa na M23 uko bigenda ari byiza kandi ntibirimo amahoro n'umutekano. Umutekano ni wose. Abashinwa bati mukomere muhame hamwe kandi mwemere ibyo mwaganiriye. Barimo gusaba impande z'imirongo imbere ku rugamba kureka iby'imirwano. Ubushinwa ndetse ukavuga yuko bashaka kugira ngo amasezerano yashyizwe mu mukono ashyirwe mu bikorwa, batifuza ko intambara ikomeza ku butaka bwa Kongo. Harimo agatego. Hari amakuru yemeza ko Ubushinwa mwaka wa 23 ubwo Jean Pierre Bemba yarashinzwe igisirikari yaganiriye n'igihugu cy'Ubushinwa uri gukomeza igihe gisirikari cya FARDC. None mu gushyira mu bikorwa ibyo bemeranije
ni kuko muri aya mezi ari imbere atatu byagomba gutangira gusuka ibikoresho muri FARDC, ndetse amasezerano nyine iyo yasinywe abagomba gushyirwa mu bikorwa mu gihe nta gucanwa kwa hagati y'ibihugu zombi, kabone nubwo byegaragara neza cyane ko hari n'abandi bafatanije n'igihugu mwasinye amasezerano. Rero ngo Ubushinwa mbere y'ibyo byose bwabanje bwatunga gatoki ari gukomeza guteza ibibazo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Congo. Ndaje byose tubigemo kamwe ku kandi 1 2 3 turebera hamwe ibiri gukorwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Congo, ibiri kuvugwa mu karere muri diplomasi mu buryo bwose. Ubandi natwe tujyane ku musozo. Jewe ndi umungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze ngutuyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Ubu amaso yose ahanzwe muri Kivu y'Amajyaruguru ho muri Masisi, inzira igana muri Rubaya. Yego byange cyangwa se uzemere uwo ari we wese, uworoheje n'ukomeye, umunyapolitike n'umusivile, umusirikare n'umupolisi, bose amakuru yo gukurikirana imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, usibye Minembwe ubu bari kureba neza inzira zigana muri Rubaya. Nyuma gato y'ibitero, reka tubyite ibitero byo mu buryo bw'ibihano bya diplomasi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gihugu cy'u Rwanda n'inganda zitunganya zahabu n'andi mabuye y'agaciro, bivuga yuko ngo acurwa gutaka bwa Congo, M23 ifatanije na RDF ngo bakayimurira mu gihugu cy'u Rwanda uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabisobanuye, ibyaje gutuma afatira ibihano bamwe mu bayobozi n'ibigo bitunganya amabuye y'agaciro mu Rwanda. Ibitero bisa bifunguriwe inzira igana muri Rubaya. Iki ni ikirombe cy'ingenzi cyane gifatwa nk'ikirombe cya mbere ku isi gicurwamo koluta. Iki kirombe bakiguriye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tuganire. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko u Rwanda rw'u butaka bwa Repubulika Iharanira Congo, ndetse zigategeka mu magambo yabo ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Congo byihuse cyane. Muri make ubwo niziva muri Congo kuko biza ko M23 ari ingabo z'u Rwanda ahanini, ubwo ubugenzuzi bwa Rubaya nabwo bwa butakaje imbaraga. Ubwo dushingiye ku magambo bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niba bavuga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo n'u Rwanda ruhakana, bikaba bigaragara neza cyane ko kwisubiza nka Rubaya byananiye FARDC kubwo ingabo z'u Rwanda zihari n'umusada wa M23 bake babona ku ngabo z'u Rwanda, baramutse basubiye inyuma bakavana ingabo zabo muri Congo n'ibikoresho byabo bikeka gutangwa kuri M23. Igisobanuro nuko igihe byarananiye FARDC kwisubiza byita byura byako kanya. Ubundi iyo niyo ideology iri mu cyitwa kuvanwa kw'ingabo z'u Rwanda muri Congo. Ubwo imbaraga zose bivuga ko ari za M23 bavuga ko zikomoka mu Rwanda, abasirikare n'ibikoresho bisubizwa inyuma, ubundi abandi basigaye barejegajega FARDC ikora utuntu twayo gukora defender kurinda igihugu cyabo. Niyo mpamvu mva Amerika itigera yamagana Leta ya Congo ku bitero bakora kuri M23. Ubwo bivuze ngo na Rubaya yahita, ariko reka tuvuge yuko ibyo Amerika ivuga ari nko kwikinisha ntabibaye bidakozwe. Ingabo za M23 zasubiye inyuma, izo bita RDF zikomeje gucunga igice cya Rubaya. Bati ubu n'ubutaka bwacu, abana b'Imasisi ntabwo dushobora kongera kubwemera kujya mu biganza bibi za Tshisekedi Chilombo. Umunyamerika azemera guheba kiriya kirombo, yaragihawe na Leta ku buryo bwemewe officiel, aho bagomba gucuka amabuye y'agaciro mu byitwa critical minerals, amabuye y'agaciro y'ingenzi. Isuzunguza umutwe undi we uravuze uti babyemeye batabyemera ntacyo bazakora M23. Wait, ubu haravugwa igitero gikomeye cyane cyongeye gutangizwa na Wazalendo, ariko amakuru akavuga ko FARDC bari patana rugi kuri inshuro kurusha mbere ko byari bimeze. Bizibuka ko mu myuzo ya mbere ubwo bateraga bakageza ku gace ka Kanyaru mu kilometero kimwe gusa uturutse kuri Rubaya centre, abarwanyi ba Wazalendo basuye inyuma ku bw'itegeko ryaturutse kuri Etat Major ya Jules Mbanza Mwilambwe ni Etat Major ya Kinshasa FARDC. Niyo makuru yatangajwe n'Abazalendo na FARDC ubwabo, bavuze ko babwiye ko bagomba gusubira inyuma kuko bigaragara neza ko Kongo itari yatangira kuvuga ko igiye gutangiza ibitero no byeruye kubwo kurenga ku masezerano cyangwa se gutera gushyira ku masezerano kwa M23 batazira RDF ku butaka bwa Kongo, ngo kugira ngo itaza kwitwa ko Kongo ari kubangamira inzira y'amahoro, ngo basabye ko Wazalendo basubira inyuma nubwo byagaragaraga amahanga yuko ngo Rubaya bahita bayigarurira. Muri make bemeye ko Wazalendo ipushing gusunika bagana ngo muri Rubaya kugira ngo bagaragarize amahanga yuko bashatse bakomeza kwigarura ibindi bice, maze bongera gusubira inyuma nk'abashaka kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa. Ariko ngo icyo gihe ngo ntabwo byigeze byepimirwa ko M23 ishyira mu bikorwa iby'amasezerano. Ariyo mpamvu noneho hahise hategurwa ingamba weretse
mu minsi ishize nge nabo twarebeye hamwe raporo yatangajwe n'umunyamakuru muri Kongo witwa Steve Wembi n'abandi banyamakuru nka Jeune Afrique, bavuze yuko ibigo bicungura amabuye y'agaciro muri Kongo birimo Alpha Mine igenzurwa na Canada ariko yashyizwemo imigabane n'abanya UAE, United Arab Emirates, Abarabu, bazanye ibikoresho byinshi muri Kongo, hanyuma bahita bakora joint operation cyangwa se ufatanye mu bya gisirikari na FARDC ariko na Blackwater ya Eric Prince. Ibyo bigo bigatanga ibikoresho, Eric Prince agatanga abasirikari mu kurwana mu gice cya Walikale ugana muri Masisi. None ibyo ni ibihugu bibiri, Canada na leta ya UAE, ariko n'ababiligi basanzwe bakorana nyine muri sanzwe hariya muri base cyangwa se Alpha Mine. Hanyuma tuvuze ko tukabara ibyo bihugu twabara kari bitatu. Ibyo bigo bikaba bifite ubugenzuzi bukomeye ndetse n'imbaraga yakora igitero kidasanzwe mu gice cya Walikale mu gihe batatswe na M23. Sure? Yes. M23 ikaba igenzura ikirombe kirimo amabuye y'agaciro Kongo yemereye Amerika, atari intera nini cyane uturutse mu bice bya Walikale ugana muri iki kirombe cya Rubaya. FARDC na Wazalendo bakafite gahunda kugenda kwisubiza icyo kirombe ariko bafite imbaraga nkeya. Buriya iyo umukire ari inshuti y'umukire mugenzi we akabura inote y'ibihumbi 500 by'amanyarwanda cyangwa amadolari bitewe n'urwego bariho, ubwira mugenzi ngo ngurije amafaranga bitinda kuvugwa cyangwa se atinzwa no kubivugwa. Nanjye mu umukene cyangwa se uciriritse ngira mugenzi wanjye nigurisha ngaya bitewe n'umubare wawe agahita guhereza. Hanyuma ubwo leta zimwe zamika kubwira Canada, Belgium ndetse na UAE ati muduhere umusada abo basore ba Blackwater, Eric Prince umuhungu wacu barwana n'urugamba rwo muri Rubaya bayigarurire. Nta kintu wumva ngo reka dukomeze twumve ibyabaye hariya muri Rubaya biye kuba yanjye ahubwo habaye iki. Ihuriro ryashinzwe na FARDC n'imitwe ya Wazalendo masaha ashize ryimukiye mu midugudu ikomeye ya Ngungu n'umujyi yegereye umujyi wa Rubaya urwo amabuye y'agaciro ni mu gace ka Masisi muri Kivu Amajyaruguru. Ibibaye nyuma y'imirwano ikomeye yahuje inyeshyamba za F23 kuva kwa gatanu itariki 26 Kamena nk'uko amakuru aturuka mu gace abivuga, barwana n'Abazalendo ndetse na FARDC. Agaciro kakaba kongeye kubamo umunyota. Ihuriro ryashinzwe n'ingabo za Repubulika ya Kongo FARDC bavuga ko bari kwirwanaho cyane bakongera kugarura ibikorwa zaryo ku butaka bwa Masisi. Mu masaha ashize berekeje mu mijyi ikomeye ya Ngungu n'umujyi wa Rubaya ucurwa amabuye y'agaciro nyuma y'imirwano ikomeye n'inyeshyamba za F23 kuva kwa gatanu tariki 26 Kamena. Umujyi wa Ngungu na Rubaya niwo berekejemo bari kugenda bakora forward kujya mbere apana gusubira inyuma, nuko urwana mpaka igice cy'imbere bakigezemo. Nkuko amakuru menshi yo mu gace abivuga, ibintu byakomeje kobi kugeza mu gitondo cyo kuri tariki 29 Kamena. Imbunda zikomeye kandi n'imbunda zoroheje ziri kumvikana mu gace ka Kabingu gaherereye ku muhanda wa Ngungu mu karere ka Bahunde. Haranavugwa kandi ibisasu by'intwaro kuva mu gitondo cya kare bigaragaza ko ari imirwano ikomeje cyangwa se harimo ukubaho guhangana kutoroshye hagati y'inguni zombi. Nuvuga ngo uri mu gace ka Kabingu urumva ibisasu byinshi bikotsoranira mu muhanda ujya Ngungu. M23 iravuga iti nitureba nabi bano basore ba FARDC na Wazalendo n'indi mbaraga bari inyuma baraza kugera muri Ngungu. Kugera muri Ngungu ni ukugera mu marembo indani afungura umuryango winjira Rubaya, kandi icyo gihe izo mbaraga zarazije ntabwo turatuzi ikibazo kizaza guturuka inyuma kitanga lanfol kuri abageze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Niyo mpamvu M23 nayo isize imbunda zabo hagati mu mihanda igana Ngungu iti olingate muzange cyangwa se muzemere natwe turarwana umuhenerezo, ntabwo turaza kwemera yuko mwinjira indani mu buryo bworoshye muri Ngungu. Murasanga urukuta rukinga akano karere, murasanga inguni zifunze, murasa mumere nka gusya ku rutirano, ntabwo biraza gukunda ko mwinjira muri Ngungu. Radio Okapi yakomeje ishimangira iti nk'uko inkuru nyinshi zibivuga, imirwano yatangiye mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa gatatu ubwo abarwanyi ba Wazalendo bafashijwe na FARDC bagabaga ibitero icyarimwe mu duce twinshi tw'akarere ka Masisi. Iki gitero cyanageze no mu duce tumwe na tumwe two mu gace ka Kalehe muri Kivu Amajyaruguru haturanye nyine cyangwa se agace gasa nkaho gaturanye n'agace ka Masisi. Reba agace kari kurwanirwamo akariko Masisi centre isa nkaho kwavuga ko iri nko hagati mu gice cy'Iburengerazuba ugana muri Walikale ariko agana ruguru. Aho ngaho ntago ari imirwano irimo kubera. Oya, imirwano kubera epfo muri Osobanyungu ubwo uturutse reka tuvuge kuri gutuka mu gice cya Walikale uratuka muri Kazinga
uzo winjire imbere ugana ndani mu gice cya Kinigi usa nkafata inzigana epfo utugera ndani mu cyerekezo kigana Ngungu kuko iyo urimo uri kubona Rubaya nka ruguru yawe cyangwa se mu gice kigana majyaruguru apana iburengera cyangwa se urasirazuba usa nk'uri kubona imbere yawe Rubaya ariko mu gice kigana majyaruguru y'iburengerazuba. Hanyuma epfo rero hariyo Kalehe ni muri Kivu y'Amajyepfo ni ibice bisa nk'ibyegeranye aho hose ari kumvikanamo imirwano iremereye cyane kwibasira agace kagana muri Masisi. Bimvikana ko M23 mu gifite abasikari mu gice cya Minova na Kalehe bashobora guhita batanga renfort ngo ariko basubize inyuma FARDC na Wazalendo. Aho Wazalendo na FARDC mu gihe baje mu ubwo buryo bituma barwana mu byerekezo bibiri, icyerekezo kigana Ngungu n'icyerekezo kibwo Ngungu nyine na Rubaya n'icyerekezo kigana mu byerekezo gutwara renfort M23 mu gice cyepfo kugira ngo bataza kubona uburyo gusubiza inyuma FARDC Wazalendo bakarwana intambara zipanuye mu nguni zombi. Ari mpamvu bavuga ko zageze mu cyerekezo cya Kalehe. Hanyuma rero nyuma y'iminsi ibiri y'imirwano ikomeye bivuga ko ihuriro ry'ingabo ryashoboye kwigarurira imyanya myinshi y'ingenzi. Muri iyo myanya harimo umujyi wa Kasake warangije kuba récupéré uherereye hafi ya Ngungu ndetse na Rubaya ndetse n'imisozi ya Runigi ndetse na Kanyarubele. Niyo misozi nayo ikaba yigaruriye na FARDC ni mu gace ka Kibabi. Utu turere dutanga inyungu zikomeye mu gutera intambwe igana mu miji. Buriya gufata agace ka Runigi na Kanyarubele abazi neza Iliya City cyangwa se karere muri make nko gufata amapfundo cyangwa se inguni zerekeza mu miji ya Ngungu ndetse na Rubaya. Aha rero M23 mu kuyirasa bayirikankana inyuma cyangwa se yisubiza mu gice cya Rubaya bazanye ibikoresho bya gisirikare ibunda bya rutura bateka kuri ibi bice by'ingenzi bafashe. Ubike abantu bari kwibaza ngo none izi mbunda za rutura nimba FARDC na Wazalendo baje bakaziparika mu bice bavanye muri 23 twakwitega ko bagiye kuza kwemera kuzasubira inyuma mu gihe bizabaye ngonga cyangwa naho bari gushinga icyo twakita inkingi zamwamba ku buryo batazongera gusubizwa inyuma ahubwo gahunda ari kujya mbere mpaka bageze muri bya bice bavuga ko ari ingenzi cyane ifuza kwigarurira birimo na Rubaya. Ntabwo twamenya neza. Nyuma y'iminsi ibiri y'imirwano ikomeye bivuga ko ihuriro ry'ingabo ryashoboye kwigarura iyi myanya y'ingenzi kandi bakaba kirimo bari kuyikoreramo byanyabyo. Ariko imiterere y'imirwano iracyahindagurika. Amakuru yo mu gace avuga ko hari ikibazo kidasanzwe kirangwa no guhanahana amasasu n'imigeterekere y'ingabo ku mpande zombi, bamwe baca mu gace abandi baca mu kandi. Muri make bari kugenda batanganwa bamwe bashaka kugira ngo M23 itaza kubasanga M23 ishaka kugira ngo itabasanga imbere. Uretse Ngungu na Rubaya hari n'ahandi ahantu hakomeje kuba igitutu cy'intambara ni bimeze nabi cyane mu gace ka Kasenyi na Luke mu murenge wa Osobanyungu aho hari impande zirwana zikomeje gutera impungenge nyinshi ku baturage. Muri ibi byerekezo bigana Kasenyi na Luke abasikari ba Wazalendo ndetse na FARDC barimo gushaka gufata iranguni ngo ariyo bakoresha nanone bagende muri axe ebyiri zose zisatira icyerekezo kigana Rubaya. Bamwe mu gice cya ruguru uva muri kira cyerekezo cya Kasenyi na Luke abandi epfo ari abari gukorera nyine ugana Ngungu, hanyuma azahurizerwa gati batera indani nyirizina mu bice birimo M23 bayambure agace ka Rubaya. Nicyo kintu cy'ingenzi cyane bashaka kugeraho. Byongeye kandi imirwano yavuzwe kwa gatanu mu duce twa Mijenze no mu gace ka Walikale muri Bibwe itsinda rya Basari Mukoto naryo ngo riri muri Masisi havuzwemo imirwano itoroshye. Izi mvururu zikomeye zigaragaza ko imirwano iri mu karere mu buryo bwagutse kuko atari muri gace kagana kuri Rubaya honyine. Nawe tekereza muri Bibwe ho muri Walikale ndetse ukagarabona yuko imirwano irimo gukubitana. Gusa muri kira gace kabibweho bivuga ko M23 ariyo yateye mu birindiro bya Wazalendo ikaza gukoresha imbaraga ziremereye kikocinga ndetse isubiza inyuma M23. Ariko kugeza na n'uyu munsi bavuga ko ibintu byarangiye kuko M23 nayo ibigishaka kuza gufata iyi position irimo Wazalendo muri Bibwe kuko ni position y'ingenzi cyane kuri M23 mu gishaka gufata ziranzira zose zituruka muri Walikale ziza muri Masisi ishobora kubangamira umutekano ngo wice cyangwa se position zigenzurwa na M23. Anga niyo mpamvu bakomeza kugabitera iremere cyane kuri Wazalendo nayo ibamba bitewe n'imbaraga ziri inyuma. Amakuru yemeza yuko abarimo Blackwater barimo gutanga umusada bwisike FARDC mu buryo bw'ubwenge cyane. Hanyuma dukomeje ibindi bivugwa haravugwa yuko
ku bijyanye n'ubutabazi kongera kubura kw'imirwano byahungabanije cyane ubuzima bw'abaturage. Kuva mu nezi kimwe gishize hagaragaye abantu benshi bimuka mu duce twagizweho ingaruka. Imiryango yose yahunze imidugudu yahuye n'imirwano ihungira ahantu afatwa nk'aho hari umutekano, ariko kuri ubu n'ubundi ubuzima bwabo bukaba bugikomeje kuba ikibazo. Kwiyongera gushya kw'abaturage birushaho kuba bibi cyane muri ako gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage b'abasivili bahora bafatwa mu mitego n'urugomero rw'intambara zitwaje intwaro mu bice babaturutsemo ndetse nabo babagiye. Izi ntambara zirimo kuba kandi mu buryo bwihariye. Kwa gatandatu tariki 27 Kamena hizijwe isabukuru ya mbere y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda azwi nk'amasezerano ya Washington. Aya masezerano yagamije by'umwihariko kugabanya ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Urabizi neza ko nubwo yasinywe ku itariki enye z'ukwezi kwa 12 imbere yaho tariki 27 Kamena ariho yarabanje gushyirwaho umukono n'agize impande zombi, aza gushyirwaho umukono bwa nyina wa perezida. Nyuma y'umwaka umwe rero imirwano ikomeje mu karere ka Masisi igaragaza imbogamizi zikomeye zigihari mu kugarura amahoro muri ako karere, nubwo hari intambwe yatangajwe n'ihuriro rya FARDC Wazalendo. Ibintu cyakomeje kugaragara nabi aho imirwano ikomeje kandi abaturage b'abasivili bagahura n'ingaruka zikomeye cyane kubwo ibitero. Muri Lumbishi tugiye muri Kivu y'Amajyepfo naho haravugwa ibyitwa imirwano cyangwa se ibitero biremereye cyane. Ibi byasize bamwe mu baturage inzu zabo zitwitswe, hanyuma ngo M23 ikavanwa muri Lumbishi, Wazalendo ikazikajya muri Lumbishi, akaribo ko ikagenzurira umutekano kuri uyu munsi bari kuhagenzura mu buryo bwuzuye. Ni nyuma y'ibihe bikomeye cyane byabayemo intambara. Dore itangazo ryatangajwe na IC23 kubinyuza muri Laurence Kanyoka, yagize ati ku cyumweru tariki 28 Kamena 2026 hagana saa 12 z'umugoroba ingabo za leta ya Kinshasa zatwitse amazu menshi y'abaturage i Lumbishi nyuma yo kibasira ku buryo butunguranye ako gace. Imiryango yose yahuye n'ibizago bikomeye, inzu zigwa mu nkongi z'imicyo ziterwa inkongi z'imiriro muri iki gitero cy'ubugome bukabije cyakozwe na leta ngo ya Kinshasa n'iruro ryayo. AFC batiyongeye kwemeza ko iyemeza kurinda no kurengera abasivile ku gitero icyo ari cyo cyose mu gihe yita ku baturage ba Kongo, kandi gamagara umuryango mpuzamahanga ndetse abakongomani bose kwamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, guhamagara n'abahuza amasezerano y'amahoro kugira ngo birebere ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Muri aya mashusho mubona imbere yanyu umusirikare uyavuga wumvikana muri yo cyangwa se uwayafashe yumvikana avuga yuko ibikorwa byakozwe na Wazalendo na FARDC barashe ibisasu byabo bya materiel bikaraswa ku nyubako z'abaturage zigahindurwa gutya umuyonga, aho ibitero byagirwa kuri izi nyubako zigafatwa n'inkongi z'umuriro mpaka inyubako ziye zigahinduka ivu. Kavuga yuko ibi ngibi ari ikigaragaza neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa budakunze abaturage. Mvugo ye yamagariye abaturage b'abakongomani kwirinda gukomeza kugira icyizere Wazalendo. Ati abangaba ni muvuga ngo bazabatabara, numvuga ko bazababohora, numvuga ko bazabaha amahoro, ni muri ibyo barimo kubakorera nabagome, ariko muri kurengaho mukagambanira icyama cya M23 cyo yita icyama cya nguvu. Ati mwarangiza mukabagambanira kandi ari bo babaha amahoro ngo mwiringiye Wazalendo, ni murebe ngo nizi nyubako zirimo gushya imbere yanyu. Ayo niyo magambo yumvikana mwijwi ryafashe aya mashusho, bigaragara ko ari umusirikare wa M23, dore ko imbere ye hari undi musoda cyangwa se umusirikare wa M23 inyeshyamba barimo guca muri ako gace bagenda. Ntibizwi neza nimba kwari kugaruka kwabo cyangwa se kwari kugenda, dore ko Wazalendo na FARDC bavuga ko birukanye M23 muri ako gace batakikarimo, barangije kukigarurira burundu. Ariko mu mvugo yumvikanye avuga yuko ko abaturage bashyigikiye Wazalendo bakagambanira M23 ngo nabo ubwabo ntabwo barimo kwireka, nabo ubwabo bari kwigirira nabi, kuko kugambanira M23 ngo ikundi kubitwe n'abataraza kuzungukiramo bari kubihomberamo bitewe n'ibisasu bari kuraswaho. Kuri M23 ngigikorwa cy'ubugambanyi gikorwa n'abaturage ba Kongo mu gushyikira Wazalendo, ni gikorwa cy'ikoroheza Wazalendo gutuma bagira mu myanya ya M23 bikarangira M23 bayirukankanye. Gusa kuri bamwe babyumvishe bibaje bati none M23 yavugaga kiza ni abaturage ibyiza kewo ikunzwe n'abaturage, abaturage bari kwigambanira bigenze gute? Ese bari kwikeka iki gituma bayigambanira bakiringira Wazalendo kurusha uko bakiringira M23? Ese hari ikibazo bafitanye na M23 gituma banga gukorana na M23 bakumva ko Wazalendo yagaruka kuhagenzura uko byagenda kose?
gusa biracyagoye cyane kwemeza nyirizina niba M23 nongera gutegura ikindi gitero kiremereye cyane kugira ngo baze bongere kwisubiza aka gace ka Lumbishi, ariko amakuru akemeza yuko nyine M23 ngizakomeza kurenyera abasivili. Niko Laurence Kanyuka kuri kutarwe rwa X yasohoye itangazo avuga nkugaragaza neza cyane ko bashyize umutima cyane cyangwa se bashyize ibitekerezo ku bijyanye no kurinda ibice bigenzurwa nabo, ndetse na hano FARDC na Wazalendo mbasha kugaba ibitero M23 zakomeza kwakorera ibikorwa by'ubugenzuzi no gukurikirana kugira ngo irinde ubuzima bw'abasivili. Tujye muri Minembwe naho akomeje kuvugwa ibitoroshye. Muri teritwari ya Minembwe ho muri Fizi n'ubundi haravugwa cyane ibitero bikomeje gukorwa na Wazalendo. Minembwe abazalendo ngo bayigezeho, amashusho yashyizwe ku Karwanda nkanga bivuga ko yafatiwe mu gice cya bide gutera muri Madegu mbonwa muri Minembwe centre. Abasirikali ba Wazalendo na FARDC bagaragaye umwe muri bo afite imbunda ya machine gun iteretswe kuri tripod cyangwa se inkoni zabugeneye gufata imbunda irasa munira nini, bavuga ko ari kurasa ku cyerekezo kirimo kirimo twirwaneho M23 baca gutera baza imbere. Imbunda yagaragaye irasa mu cyerekezo kinini kandi ku itegeko rya komanda rufite indeba kure Jomea bagaragaza neza cyane ko kuri ngubu Minembwe bayibujije amahoro, aho twirwaneho M23 batorera hose bahazengurutse. Ngubu nta ruvugira ifite rwo kuba yakunyabwa igitero bye tunavuga ngo igiye gufata ngo rwisankuku ngiye gufata poezelo bacire birarura byararangiye. Ngicyo bifuzaga gukora ntabwo bakikigezeho kuko Abazalendo na FARDC barangije kongera gusubira mu myanya myiza yo kugenzura ihinza zituka muri ndani muri Minembwe. Gusa mudugudu cyangwa se agasozi karuhi na mavi kakomeje kubira ingorabahizi FARDC hakuno y'umugezi wa Rwiko kuryo kukisubiza bisa naho zagoranye. Gusa indi midugudu cyangwa se indi misozi mu nakitavi FARDC Wazalendo bakemeza ko bayirimo kandi kwigenzura kwabo bikabigaragaza neza cyane ko kuri ubwo FARDC igishake cyose zahita itera igitero kinjira indani muri Minembwe cyangwa se ngo babanze bababaze M23 kwigwa n'iri muri Minembwe gutabona renfort bajya babarasa udutero shuma gutyo. Gusa kugeza ubwo abari indani muri Minembwe bazamanika amaboko kugira ngo barebe ko bavamo bakajya hanze y'agace kagoswe na FARDC. Kuri ngubu rero biracyagoranye cyane kwemeza ikiraza gukurikira anga muri Minembwe, nimba FARDC irakora intambara ipanuye indani muri Minembwe ikajya kuvanamo twirwa na M23 cyangwa se niba rakomeza kugota cyangwa nimba M23 yakoresha ibitero byabo bya drone n'abasirikare baturutse inyuma bagangana na FARDC kugira ngo iyi Minembwe itagwa mu maboko ya FARDC. Amasaha ari imbere ni cyahatse turakomeza kugenda tubikurikirana. Tugaruke muri Rucuru naho mu Rwano warugiye kuvuza ubuhuha ngaho da ubugizi bwa nabi bwitwaje intwaro bwaje guhita bikumiwe n'itsinda rya FM23 mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 28 tariki 29 Kamena 2026 ikibirizi ngace ka Rucuru. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, iki gikorwa cyabaye hagana saa 8 z'amanywa mu gace ka Rucuru, agace ka Kibirizi. Abantu bitwaje intwaro bivuga ko bagerageje kwinjira muri ako gace mbere yuko abaturage babona bagatabaza ingabo za M23. Nyuma ya ingabo za FM23 zimaze kubimenyeshwa zahise zitabara zirasa amasasu yo kuburira kugira ngo abagizi ba nabi bahunge. Bahuye n'iki kibazo rero abakekwa kuba abajura bahise bahunga batabashije gukora icyari cyabazanye. Kamakuru amwe abivuga uwa makuru y'abaturage nibwo ari kujya hanze akavuga yuko bungubu babonye ubutabazi ututse mu gice cya Mitanda barimo gutekereza ko umwanzi ariho yahungiye. Barakeka kandi ingabo ziri ku butaka zigatabara vuba mu gihe cyose ngo gikekwa ko babatewe n'ibyago, bakavuga ati dukeneye ko FARDC yaza bugufi bwa M23 yaza bugufi bwacu. Mu mezi menshi Kibirizi imaze guhura n'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri hafi y'uyu mujyi. Abaturage barashima uburyo ingabo za M23 zinjira vuba zigatabara nkuko babivuga, bakaburizamo uburyo bwose bwo kugerageza kwigura kano gace. Barasaba kandi ko inzego z'umutekano zongerwa mw'imbaraga kugira ngo zibusheho kurinda abaturage batuye muri ako gace ka Kibirizi. Dukomeje kubwirwa na M23 mu gitangajwe n'umunyamakuru Chef Wembe, M23 yagize iti twishimiye kwamenyesha ko imipaka yacu Goma na Rusizi yafunguwe igice cyejo kuwa 5 tariki 23 Kamena. Ni ikimenyetso cy'uko gahunda yacu yo kurwanya iyi ndwara ya Ebola yazamutse cyane ikagera ku rwego rwo guhangana n'iki kibazo ku rwego rudasanzwe. Ibi siko bimeze ku rundi ruhande. M23 ikomeza yemeza ko abaturage
bari mu bice byabohowe bagerwaho n'ibintu byinshi kandi bafunguriye abakongomani bose nta vangura cyangwa se amoko. Muri abahamya ngo kwigoma na Bukavu ariho abanyekongo bigenga mu ngendo zose no mu biganiro byose bitandukanye n'ibikorwa n'abatuye mu bice nk'ibya Kinshasa agenzurwa na FARDC. Kuri ubu M23 ngo abo igenzurira umutekano babayeho neza cyane ku buryo bushimishije, ari nacyo bishimira cyane kuba amahoro bafite akomeje kuba ingenzi. Ubushinwa buti intambara muyihagarike muyoboke inzira y'ibiganiro bya diplomasi. Inzira y'ibiganiro hari amasezerano asinywe hagati y'igihugu cya Kongo n'Ubushinwa ku bwa Jean Pierre Bemba ari minisitiri w'ingabo. N'amasezerano yemezaga yuko hari gomba ko ibikorwa byo gutabarana hagati y'impande zombi, Ubushinwa na Repubulika ya Kongo, ariko nyine urumvikana gutabara Kongo si gutabara Ubushinwa. Ikindi akamo kugurisha ibikoresho igihugu cya Kongo no gufasha Kongo mu bijyanye no komeza kugira amahoro n'umutekano. Mu gihe ngo Leta Zunze za Amerika zaba zitindiganije, Kongo ishobora guhitamo kongera gukorana n'igihugu cy'Ubushinwa. Ibi ngingo mu rwego rwo kuzamuka kwa diplomasi ndetse no gushyira igitutu gikomeye kuri Leta Zunze za Amerika mwibanga kongeye gukorwa Abashinwa na Kongo babigizemo uruhare. Nyuma yuko ayo masezerano yamaze gusinywa mu myaka yashize, ntago byakunze kuvugwa aho ibintu bikorwa bigeze bishyirwa ku bikorwa hagati y'amasezerano yombi. Gusa amakuru yemeza yuko mu kwezi kwa karindwi ku mwaka wa 2026 Abashinwa bari baremereye Kongo ko hari intwaro bazabashyikiriza, kandi izo ntwaro zikaba zigomba kuzatangwa mu gihe haba ari umutekano muke, hakajyana n'abakomando bihariye boherezwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa mbere ko ibyo byose biba rero, Ubushinwa bwabanje kunga mu rya Leta Zunze za Amerika no gusaba yuko impande zihanganye zemera gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano bagiranye binyuze mu biganiro, uburyo ngo ibyo ngibyo babonye ko biri kurengwaho kandi bikwengwa n'uruhande butari Kongo, noneho kuza basha nk'abaje gutabara byabyumvikana. Burya ngo impamvu diplomasi mwumva bayikomeza bakanayitindatinda no kugira ngo giye bashake gukora intambara bagaragaze neza yuko ruhande rumwe rwanze kumvahiriza ibyo byashimwe mu masezerano, kandi ubwo nta kindi gikwiriye usibye gukoresha imbaraga zisumbuye, kuko ibyitwa diplomasi byabayemo gusuzugurwa kenshi ndetse no guca amazi abahuza bagize uruhare rukomeye cyane mu gushaka gukemura aya makimbirane. Naho mumva igihugu cyose gishaka gukorana na Leta ya Kongo kibanza cyavuga ku bijyanye na diplomasi mbere ko kivuga ku ntambara, ariko rimwe na rimwe ibihugu arabwo birangiza bivuze neza cyane ruhande bagazeho no kujya gisirikari nk'uko Ububirigi bwabigenje ndetse n'Ubufaransa bukabigenza, bagaragaza neza ko bahagaze kuri Leta ya Kongo no kurengera ubusugire bwayo mu gihe bishatse gukora ibikorwa by'imirwano byo kurengera ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo n'abakomeza kwemeza yuko gahunda ya diplomasi ari yo ingenzi cyane mu gukemura amakimbirane mu buryo bwiza budatera ingaruka abasivile, ariko byanze birumvikana koreshwa ubundi buryo bwo gutuma ubusugire bw'ubutaka burindwa neza cyangwa se Kongo ibwisubiza, ari nacyo kintu ngo Kongo inyotewe cyane kurusha ibindi. Ubushinwa rero bwasabye umuryango mpuzamahanga kongera inkunga yabwo muri Repubulika ya Kongo abahanganiye ikibazo cy'umutekano n'ubutabazi gikomeje kumera nabi bitewe n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro yo mu gihugu ndetse n'iy'abanyamahanga, kandi n'icyorezo cya Ebola cyongeye kugaruka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Ituri muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo agejeje ku kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, Ambasaderi w'Ubushinwa muri Loni Fu Kongo yashimangiye ko akenewe kwihutisha gukemura ikibazo cy'ubutabazi bw'ibanze gikomeje kwiyongera. Yanasabye abaterankunga kongera imisanzu yabo kugira ngo bazibe icyuho cy'inkunga ijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi n'uburyo bwo guhangana n'icyorezo cya Ebola gikomeje kuba agateranzamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati, tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tugabanye ikibazo cy'ubutabazi. Intambara imaze igihe kirekire yateje ikibazo gikomeye cy'ubutabazi mu Burasirazuba bwa Kongo, kandi icyorezo cya Ebola giherutse kongera ubukana bw'iki kibazo. Ubushinwa bushyigikiye imbaraga za Repubulika ya Kongo, umuryango w'abibumbye n'umuryango wita ku buzima OMS n'ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara kugira ngo gihagarike iki cyorezo. Kandi turasaba umuryango mpuzamahanga harimo n'abaterankunga basanzwe kongera imisanzu yabo kugira ngo buzuze icyuho cy'inkunga. Ibyo yatangajwe n'uhagarariye Ubushinwa muri Loni kuwa gatanu tariki 23 Kamena 2026. Nubwo umutekano ukomeje ngo gutera impungenge kandi uhindagurika muri Burasirazuba bwa Kongo bitewe n'imirwano ikomeje hagati y'imitwe yitwaje intwaro, ingabo za leta na FC23, uhagarariye Ubushinwa yasabye impande zombi mu ntambara gushyira imbere ibikorwa by'ubutabazi bakareka kwibangamira kabone n'ubwo bari mu mirwano.
mu ijambo ryagize ati impande zombi zigomba gushyira imbere ubuzima bw'abaturage bazo zigafatanya kwemeza ko serivisi z'ubutabazi zibagezwaho nta mbogamizi, zigaharanira umutekano w'abaganga n'abakozi b'ubutabazi kandi zigaharanira intsinzi yihuse ku cyorezo cya Ebola. Yongeye kandi ambasaderi w'Ubushinwa mu muryango w'abibumbye Fu Kong yibukije ko Ubushinwa n'ibihugu za Afurika cyane cyane Repubulika ya Demokarasi ya Congo zagiye biri mu muryango w'ejo hazaza uhuriweho kandi bikomeje kubaho kuko iyo miryango cyangwa se igihuriro baremye rigomba no kuza gukora mu gihe cy'ibibazo byinakugeraga no gufatanya ibikorwa bijyanye n'amahoro makeya, ibibazo by'ibyorezo. Iryo huriro ryagiye rishyirwaho rero hagati ya Congo n'Ubushinwa ngo ni ihuriro ry'ingenzi cyane rishobora kwemeza yuko Ubushinwa bushobora kugira icyo gukora hashingiwe cyane kuri ayo masezerano bagiranye n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu rwego rwo gusubiza ikibazo cy'icyorezo cya Ebola yavuze ko Ubushinwa bwahise butanga ubufasha bwihutirwa kuri Congo, Kinshasa no ku muryango w'ubumwe bwa Afurika. Bwanatumye kandi itsinda ry'inzobere mu z'ubuvuzi muri Congo, Kinshasa ndetse bunatanga ubundi bufasha bwihutirwa kuri Congo, Kinshasa, Uganda n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kugira ngo habeho guhangana n'iki cyorezo cya Ebola yitwa bundi buryo. Ati Ubushinwa buzakurikirana hafi ibibera muri iki cyorezo kandi butanga inkunga uko bushoboye kose hakurikije ibyo ibihugu za Afurika bikeneye kugira ngo bifashe guhangana n'iki cyorezo vuba bishoboka. Ubushinwa bwiteguye gufatanya n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo butange umusanzu wabwo mu guteza imbere amahoro n'ituze mu karere no kugera ku iterambere rirambye nk'uko Fu Kong yakomeje kubishimangira. Kugeza ubu hari abantu 174 bemejwe ko banduye Ebola, barimo abapfuye 160, abakizije 78 n'abakirwaye 502 bari kuvurwa. Iki cyorezo giherereye mu ntara za Ituri aho iki cyorezo cyatangiriye kivuye mu majyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Gusa ibikorwa byo gukomeza guhangana nacyo biracyakomeje kwibandwaho cyane kugira ngo harebwe ko iki cyorezo cyatsindwa. Njyewe niminira ahangaha suka makuru ndabanyamazi cyangwa se abashize aho ukomeze kubana natwe uramenya byinshi mu masaha ari imbere. Ugubwe neza, amahoro imigisha n'amahirwe n'ibyo nkwifurije. Sinamushalom.